Uxolole Nkosi malwena. Umsebenzi lowo ubulapha ezantsi eNtshona Koloni endaweni yase-Island. Ngoba abantu abomama ezikaNkulunkulu ezabantu zezabantu. Esinye isikhathi ungathi wena uyathetha uncoma okuhle kanti sewukhubekisa abantu. Kepha masingena sikhuluma lana ezinhle esizenzelwe la siyozikhuluma. Uxolole Nkosi malwena. Amen. Lo msebenzi use-Cape Town walonyaka ubuye enye indlela. Ubungafani nonyaka odlulile. Nalapho kuye akwenzeka kahle khona. Uxolole Nkosi malwena. Abantu abebekelo lizwe abebephuma la eCape Town basixolele nomama. Awukho umsebenzi obunobunzima njengalo sisuka kuwo. Kepha kulapho sibonile khona ukuthi abantu mama bayathandana. Uma isikhathi besivuma bengiyozibala one by one. Uxolole Nkosi malwena. Ngiselapha kunzima. Mangithumelela umyalezo la efonini kubaba. Isithi baba kuyavaleka ngendlela yezimali. Manje ubaba noMpompo useyayithinta. Mayiphakamisa incwadi. Uthomnye uzazathi uvalelekile emgidini kanti akabalwanga. Uxolole Nkosi malwena. Kasenithi mfowethu noMpompo ayilelizwi leli. Ngithumele emzalini akakhanga aphendule. Usuke wathumela kanti lilinyembisi. Oh bantu benkosi akungendlela yemali noma angazi ukuthi ngayihlalisa kanjani. Njengokwetsho ubaba wethu wabaliphala. EzikaNkulunkulu ezabantu zezabantu. Walokwesho njalo umprofeti ubaba Matsuso nasezintabeni. Athi umfundisi. Athi ubishop. Athi umprofeti esohlulela ukuthi lezi bakala sinendlela ezibekwe ngayo ngenjongo ukuthi. Uxolole Nkosi malwena. Umkhitho kuseNtshona Koloni bazali. Siyabonga. Nabantu abebehlela lapho bahamba ngokushiyana kwezinsuku. Amane behamba one by one. Uxolole Nkosi malwena. Ngicela intethelelo kakhulu nomama Songca. Ngokuthi akhange kwenzeke njengesiqhelo. Nasabantwini abaqhamuke bayofika lapho. Uxolole Nkosi malwena. Amandla ubunzima balolu suku kuphuma laba bebeyile abomama Lady Bishop nabomama befundisi abebeye lapho bawuhlala for 5 days. Kwavela ubunzima nobaba bebelapho babagaba nobaba uBhele. Ngalomhla sebesestation bephukisa ibhasi. Uxolole Nkosi malwena. Kwavela ubunzima khona sebelapho estation. Kodwa ngendlela kababa Masango nomama Ana siyabonga ukuthi baze bahamba bazofika. Anginawo namazwi amaninzi. Ngithe njena angize. Noma umama namhlanje la ephangeni yiloko engekho lapha. Wathi noma kunzima baba sewuhamba uyakhona lapho. Ngoba ubuhle abakushiye kule ndawo abazali izikhambo ziyabona. Uxolole Nkosi malwena. Angifuni kuyala ukuthi angihlaluse ukuthi kwenzeka. Uxolole Nkosi malwena. Ngoba ngesikhathi Job mtaka noMpompo ebona ukuthi kuye kulungile. Wasondela nabantu wasondela. Esithi yena uyobulela kuThixo. Wafika lungendawo wamaphethayo kwakhe. Wathi kamnike lo muntu ke ndimvavanye. Uxolole Nkosi malwena. Alomazwi ibonga njena ubuhle esisabubona kwelo lizwe laseNtshona Koloni. Ngalesikhathi kuza nomgidi simangele. Mawufika abantu silungisa le ndawo uyimission.
wathi lo muntu kamasipala le ndlu yachithwa ngoba niyilungisa ngongekho mthethweni. Wanyanzeleka sikhuphe special 800. I-corruption ayikho urhulumente qha. Nabo banyane bayayenza. Wanyanzeleka sikhuphe tatombo. Samnika ingekho imali. Engavumi umama Songca. Uxolo lenkosi malwe nami. Ngijonga le material lena silungise ngawo le mission. Compared kule 800 ifunwa ngulo muntu. 20,000 ezamka ngenxa basisala ne-800. Ndathi no mama Songca. Asikabe. Masikhupha singekho kuhamba. Wafika lapha bekomiti. Bathi sathi sekulungile simnike khona ukuze kuzo uxolo lenkosi malwe nami. Konqena udla isikhathi sabazali. Sizama ukuthula ubufakazi. Uthi ubaba wethu Baba Lupalane from Limpopo. Wathi uMasidayimoni izothi maseyihamba isishiye somile. Ngiyasicelela lendlu yami nabantwana amehlo okubona laba bantu babekwe kule ndawo. Ithi incwadi kaThixo kusezi isikhathi lapho ungekho umuntu uzawusebenza. Wathi kusezi isikhathi lapho abantu bazawunqaba basuke east basuke ewest beke south. Please uNkulunkulu lifanisa lona lelo zileyo abase sokuthi la uvanga khona usebenze asisusmehlo ebantwini ukuthi abantu bazothini. Yona biggest failure yethu singahambi ngoba hayi ukuthi uNkulunkulu uzothini abantu ba ungasabaleka kakhulu abantu ithi lalabaleka ayodlala ubuye kwaseyisin uhambe kancane but ayinobuyakhula kwayiwokses indlela amayo kawulila phakwabo bathi ya kanti ubona lo akakaqini mangathi uhleka ngokwakhe ngoba uthe kakhulu bathi uthe kwakhe imithetho kakhulu uthe kancinci bathi hey ukwakhe kancinci uyakhula into uneswekile. Into ongaziyenze ebantwini ilunge it means ayikho. Kukuthi kodwa apha zawuthi correct khona ngesikhathi uJoseph efaka entolongweni bahleka abantu abahlekayo bahleka nabaninawe bakhe ababemthethile kanti ngesikhathi kwenziwa lento kuxoxwa the first prime minister yase-Egypt. Angifuni udla isikhathi sabazali ngifundele zonto. Hey umzekelo katata eMakhaza kanongalwana wena ungekho uphosile sebenzi kanongalwana ubona umuntu ongenangalo ongenamilenze ethayivesa isibhukubhuku yena besakhalazela into bamnandi ngenangalo waqonda into bathini yinhlalo le mna ndikhalazela ingalo kodwa kukho lo ungenawo nemilenze akakhalazi yakinyimba qha into ethatha ukuthi ithi le nto use what you have to progress in life. Utho utata wena lizwe likavela uthi thayi kanti umeyiwe utolo wenkosi malibena hayi ke mandiyeke wantu wayesimhlezana mama wethu hayi kube ngihlangile ubukasibona i-DVD zakhe ungayihleka noma ubungayanga uthi umama uba lo unentwana ube yona ukuze ayihambe ikusele nto intoni loo nto kuwe
Huka wena ngaluhuka ngayo. Yabona konje izandla nangenkonto banaso into basishona. Ayibengxakile. Usiphilela umsalikazi. Kune TV phakathi uyayibona. Uthi mama sizanga kule nkonzo. NgeBhayibheli. Hayi mama omnye umuntu. Unendawo ke ngokuphethe athi umuntu awazange ndibone uYesu walala wabuya wavuka azawuthi he athi he yo iphela intente ukuthi ya ungahlekwa tatu nombombo ubukhona. Hayi into besemakhaza ilitye beliyolususa pha mama belihoha futhi nilisusi noma ndiyitsho vumani ndiyitsho indlela abantu abanganxibanga abangena ngayo sixakene nayo. Hayi manditsho nto le yasepostolo ntaloniphalela indlela xa kungenabo abanganxibanga lo besenxibile uyakhubeka. Ngoku kufuneka noba uyathetha funeka ucingele injani nale nto yowunesa umntu selenxiba ibhanti. Unxiba ibhanti lo mntu khe ngathi masibe sisendanulu ukuncitshiswa kwakho ingubo noba kwibhanti noba yintoni awuncitshiswa uba uzawutshintsha ube kwesinye isimo. Andaba ndimalithi mandiyisebenzise ngolu hlobo. Njengoba kuhlatywa igazi lezivane epostolo kukho abantu noba elehafu igazi limnyama nakungazi umhlabelelo lukubhafe ngalo lo wazathinte uliyeke ke ngokwelenkuku limhlothana nelevane ngathi listrongo but kukho umntu oqonda lo nokungazi umhlabelele hafu umbhafe ngalo zozathinte. uThixo une-agent zakhe la emhlabeni seyikwazi noSathana une-agent zakhe. Umbuso owakhiwayo omiswa njengalo kukho abanxiba ingubo ezifana nezi ndizinxibileyo ababhorela into yoba lo mbuso umiswayo mawuwe. Angeze le nto imiswe ngutata nomama idilizwe ngumntu ongaphandle okanye idilizwe ngumntu omise yakhe incawe phaa ngola. Ngoba siye encaweni the mistake yokusokola kwamaJibuti kukubeleka i-Egypt across the Red Sea. Across the Red Sea badlula esijokeni babhekela izweni lamaslamasi nobusi but imistake yabo kukungayothuli ityesi yase-Egypt bawelela nayo. Mase befikile yizwa lo mntu asokola iminyaka umntu kaThixo uMoses bathi kuye lo ngewusiyekile eBhetele ebekhona amangcwaba le. That's why bengicala ngothi yintoni ongaziyenze phambi kwabantu abantu bakuqhwabele izandla ayikho. Angeze ngabasangana nasencwadini ithi le ncwadi kathathu kaSilimo ithi la verse kaNombo ithi abesilisa ithi azawodwa bekho mama azawodwa abekho mama ngabo bodwa mama bangenulwesine bangangeni otata. Le ncwadi kanti kathathu ngesilimo March August November kathathu ngonyaka asehluleke men
spirit. Male. Male. Kuta. Kauta male. It's a inyama. Male. Ma-incwadi ithi bonke abesilisa mawuyafika izothi MAN because ithetha ngespirit. Labantu ke u-MAN uthi bayibheka ngakomama abe no-WO ithi lento without a man. Nanokuyanifana nawe mama uyabalwa kule ncwadi suphazanyiswa into yoba kungafakwanga u-WO without yi-abbreviation kubekho man. That's why kusithiwa kuni woman ngapha kuthiwe man. Spiritual laba bantu bayalingana. Ithi incwadi phambi sesibhubhile andizukwazi umkhangela uma kusondla sawubhubha ngoba ngapha kwengcwaba ngabantwana bakaThixo abangazalwanga ngagazi nangabuthanda abanye amanandoda. Nani nibiziwe kule ncwadi ningamane nithi yotata yodwa khanazi into yoba kuzawuthiwa ngakubhekiswa kuni specific kubekho laa WO. But laa WO kumele ukuthi engekho u-MAN, there's no woman. Yeah. Mandiyeke ukololoko simalwe nani bengibonga lokhu kwenzeka kwelalizwe. uNkulunkulu kaBaba Masango asibophe sonke. Nyanisile utata luphalele ulwimi sisitha somuntu. Kunengoma ethi uma izinto zihamba kahle uphezu kwentaba nokukhuluma kwakho kulula, but akuthatha uThixo abheke at the bottom of the mountain kuyatshintsha ukuthemba. Because ngela nxa uphezu kwentaba zonke izinto zihamba kahle, yonke into yasikuhambela kahle. Hayi lento zonke besikuvumela the language yakho ibuyiva uba le yeyesibini. Hayi leni language. The moment uThixo akuthathe kubeke ezantsi you forget ukuthi yesterday ebenawo uThixo. Mandiyeke bekumlingane nabantwana emveni kwalaa ntsebenzelo sibone iziqhamo ezitsha. uNkulunkulu kaBaba Masango sibone iziqhamo ezitsha. Waphakama nonyana wathi kulo nyaka ndiyakhetha. Waphakama wathi nam tata, wathi nam ndiyakhetha. Uxolo lwenkosi emalwenani ngenxani yala bheki bofu. Utata wayiphakamisa incwadi waseMamasbury oseKanani kule veki ootata bahamba ngayo ngomvulo. Uthi tata usongxakhange ndicele imisebenzi eMakhaza. Umsebenzi ukuphele last week uba ndisiye emgidini eMakhaza. Kwathiwa eMakhaza mandiphakamisa incwadi ngomvulo xa ndiphinde eMamasbury ndibizwa kwi-interview. Ngoku ndisemsebenzini. Umfundisi useKanani. Hey bakhulu bathu enkosini, asike sijongeni ukuthi umama notata bahamba njani, benza njani. Ubuhlungu tata Nombombo utata athathe umuntu ongumfundisi ambeke apha enkani kotata uBishop Nkani. Mna ndikhutyekiswe yiloo nto. Kubani kanti lo wenza le nto? Hey bobaba nani bomama masikhutshwa ngabazali. Ngiyacela ngingumntana asijonge lokhu umama notata bayikuko, ngoba xa ukhutshwa bathi mabeyibiza esingesini bathi natata ulesikuluphana. Xa ukhutshwa ulinxusa
ndifuna ligama lizocala ummeli kule nto kuthiwa kuthiwa uyi-ambasada funa lelo gama mawuphuma la eJordan mamuleti phi uyi-ambasada ukwenza kukamama wethu mama the first lady Archbishop Nones kujongwe kuwe what mistake oyenzayo imento isiyakho ngokwenza kwakho ijongisa umama ungayenza wena ungena intensive akubalingile ukuthi mawukuthiwe uyoma kwenye indawo lumka you have last door tolitsha mabucengani phe kukhangelwa ilida yakhe nifile manje ezinye noba ziye zihluphe siye soyike njengabantwana kodwa aba bantu babini ukwenza kwabo asiceleni ufuzo lingibeke mina endlini mina abantwana angihawukele kwelo lizwe lelo asoloko sikhulisa njalo bathathu kula bheki abefumene imisebenzi